Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Ti nemaš pojma o snimanju videoklipa. I pomalo sve ti je više jasnije da to nije jedina stvar o kojoj ti nemaš pojma. Ja sam na primjer snimao već ovo pola sata dok nisam shvatio da mi je isključen mikrofon, tako da niste vi jedini koji nemate pojma o snimanju videoklipova. To se dešava i najboljima od nas. Ovaj tutorial bit će o ciljanoj publici. Ja ne znam jel vam to išta govori, ali to je jedan jako bitan aspekt režisera ili vas koji snimate vlogove, klipove, kratke filmove i tako dalje. Pronaći ciljanu publiku nije jednostavno i najgore što možete uraditi je napraviti videoklip namijenjen svima. Ako to uradite, savjetujem da se ostavite ovoga posla i da što prije prestanete gubiti vrijeme tim ljudima i svoje vrijeme. Uložite ga radije u nešto drugo. Šta je to ciljana publika? Dakle, ciljana publika vrlo jednostavno je publika koju ste vi namijenili ovaj videoklip koji ste postavili na YouTube ili negdje drugo. Filmski žanrovi poput romantičnih komedija, horora, akcionih filmova, trilera i tako dalje su namijenjeni određenim dijelovima publike. Vrlo je bitno precizirati ciljanu publiku. Što se preciznije odredi ciljana publika, to će videoklip biti uspješniji i tačno ćete pogoditi tamo gdje treba. Vrlo je bitno naučiti o svojoj ciljanoj publici šta oni vole, šta ne vole, jer pojam dobrog horor filma nije isto 50-godišnjaku, kao što je pojam dobrog horor filma nekom tinejdžeru. Vi imate zadatak da naučite o svojoj ciljanoj publici prije nego što prezentirate im videoklip. Vrlo je bitno znati šta vaša ciljana publika voli, a šta ne voli. Kad ste dovoljno naučili o vašoj ciljanoj publici i znate šta vole i ne vole, onda će vam jednostavnije biti iz njihove perspektive ocijeniti vaš rad. Kad to savladate, onda ćete postati majstor snimanja videoklipova, kratkih filmova, vlogova i ostalog video sadržaja. A sada ne bi loše bilo da vam datem jedan zadatak, pošto ne dobivate ih dovoljno u školi i ne radite dovoljno zadaće, evo vam zadaća. Dakle, želim da mi napišete u komentarima kao vaše odgovore starosnu dob ljudi koji mislite da gleda sljedeće vlogere ili sljedeće ljude koji na YouTube postavljaju svoj originalni sadržaj. Neki od njih su vama poznati, neki nisu, nije bitno. Pogledajte koju epizodu njihovu i probajte da odredite starosnu dob njihove ciljane publike. Prvi će biti Gastoz, drugi će biti Dobre ideje i treći će biti Vlog Rob. Dakle, ovdje su vam linkovi za ta 3 kanala. Kada kliknete na ove linkove, ovaj videoklip će se pauzirati i dopustit će vam da na miru odete tamo i pogledajte o čemu se radi. Dakle, u komentarima napišite starosnu dob, ciljanje publike Gastoza, Dobrih ideja i Vlog Roba. Pozdravite od mene i Gastoza, i Dobre ideje i Vlog Roba. Ne znam, toliko bi bilo to o ciljanoj publici. Nadam se da sam vam pomogao razjasniti nešto. Ako nisam, šta ja znam, sakrijte se negdje i pokrijte se ušima. Toliko za ovaj put i nemojte jest žut snijeg. There's a lot of ways to look at the world. Why pick the way you learn over TV? Because it's usually wrong. There is no such thing as death. Life is only a